Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Abi, sekarang di mana dek? Lagi taman, lagi main apa dek? Oh nyari ondel-ondel. Bibi mau nyari ondel-ondel? Kita cari yuk. Ini ada kakak cantik nih. Sini, siapa namanya sih? Awas pelan-pelan. Kita cari ondel-ondel yuk. Dari sana dulu yuk. Iya dari sana dulu. Dari sana dulu. Aduh. Yuk kita cari ke sana dulu yuk. Ayo. Di mana ya? Waduh. Di mana ya? Kita cari ondel-ondel yuk. Woi, di mana woi? Di mana ya ondel-ondel ya? Woi, tunggu. Hah? Ada ondel-ondel? Lah, di mana itu mainannya Bibi ya? Hah? Lagi di bawah pohon. Taruh dulu. Aduh, nggak ngikutin skenario nih ya Bibi ya mas. Ya sudahlah. Kita cari lagi. Main dulu. Woi, bisa. Woi, hebat. Udah, cari lagi. Udah. Mau naik. Udah hilang dong. Hah? Udah di mana lupa naruhnya? Di mana? Coba kita cari yuk. Widih. Ada ondel-ondel. Oh, di pohon ada ondel-ondel. Taruh lagi. Oke deh. Taruh mana? Di mana ya taruhnya ya? Mana tadi temennya ondel-ondel? Kita cari ya ondel-ondelnya. Itu dia. Oke deh. Kita cari ondel-ondel lagi teman-teman. Gimana ya? Bibi lupa pasti dia lagi nyari-nyari nih. Di mana ya? Kenapa matanya digituin? Ya udah begitu. Begitu matanya udah. Lupa dia pasti hilang udah pasti. Ini teman-teman. Oh iya ada ondel-ondel lagi teman-teman. Taruh lagi. Oh ya sudah pelan-pelan jangan lari. Woi tunggu woi. Itu gedean. Cari ondel-ondel teman-teman. Bibi lupa naruhnya nih. Bibi lupa. Kita cari yo di mana ya? Oh tidak ada. Hilang ondel-ondel lagi teman-teman. Lupa dia teman-teman. Di mana ya? Woi. Kita ikutin aja lah.